Selam aleykum, saygılı dostlarım. Bugün sizlerden Ulviye Hoca. Bugünkü masalımız Yengil ötmek, Belarus masalı. Знакомьтесь, это Ульвие Изетова. Она педагог по образованию, читает детские сказки на крымско-татарском языке. İkinci torunum olgan son anası babası çokça İngiliz, Rus dilinde laf ettiler. Men dediğim tilimiz yetmesin, o da işitsin. Birinci masallarım işte başladım. Balaninde oynayıp, mınamında oynayıp, onun o Çirimok degen. O masaldan, o Репкадан. Ульвие Оджа начала переводить известные сказки народов мира на крымско-татарский язык. Первыми ее слушателями, кроме детей и внуков, были друзья и соседи. Allah bana bağışladı, mında yaxşı dostlarım var. Men onlarga neteydim. Kızlar, okusan, nasıl deysiz, nasıl oldu? Gülnar Veliyeva pek yaxşı dostum. Ozu hikayeler pek yaxşı yazar. Ona dedi, bilesnim, gözlerimiz endi yaxşı görmey. Sen onu seslendirip yazsaydın, bizler onu yaxşı etip dinler edik. Так у Ульвие Изетовой появился свой канал, где она размещает переведенные и озвученные ею сказки. Для канала она выбирает небольшие по объему произведения и старается переводить их простым языком, чтобы слушать было интересно и взрослым, и детям. Особое внимание Ульвие Оджа уделяет тому, чтобы сказки были поучительными. Keldi yanına kaşkır ve soray. Sen ne yaşaysın? Ötmek, ayta koylu. Ötmek nezetli mi? Pek nezetli. Bersem ana, men de nezetine bakayım. Buyur. Koylu kopardı bir kesek ve kaşkırga berdi. Başlangıç sınıfları ocağı olup, bütün ömrüm çalıştım. Anlayayım что gerek. Böyle masallardan başlap, balların meraklılığını celp etmeye, atalar sözlerini, her vakti soframda men onlarını araştıram, nettim, meraklanam onlarının. Çünkü aytmaya isteyim tilimiz pek bay. Onlardan başlamaya gerek. Onlar çok şeylerge öğretirler. Ульвие Оджа признается, работа со сказками полезна и ей самой. Так она совершенствует свое знание языка. Bizler çoxsu Rus tilde konuşaydık, öz tilimizni yaxşı etip bilmeydik. Bu doğru aytmaya gerek. Men özüm için de tilimi qaytaraydım. Сейчас Ульвие Изетова работает над сказкой Чиполлино. У ее канала пока немного подписчиков, но Ульвие Оджа только в начале пути, и у нее много планов.